Hvala vam na izdvojenom vremenu koje ste našli za nas, učenike jedne male škole u jednom malom gradu, i hvala vam na poklonu koju ste nam dali. Sve najbolje vam želim i vama i vašim porodicama, dobro zdravlje i da budete dobri đaci i učenici. Dobar dan. Dobar dan. A obe devojčice imaju... Nije to da ne mislite da je to sad samo nađe, nego je to da. I danas kada su me deca u školi dočekala, kada vas dočekaju isto onako kao što vas dočekuju deca u svakom mestu srpskom, ma gde da se to mesto nalazi, onda se posebno ponosni osjećate. Dragi gosti, dragi prijatelji, dobrodošli u opštinu Mrkonjić Grad. Republike Srbije danas primio ovu povelju počasnog građanina Mrkonjić Grada i vama divna hvala, hvala odbornicima, hvala ljudima Mrkonjić Grada. Pre svega hvala svim divnim ljudima, hvala, koji su nas sačekali danas ovde u ovolikom broju u Mrkonjić Gradu.